Yes, reka mbasuze ka mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze ka muri aya makuru. Turi kuwa gatandatu tariki 31 Gicurasi muri mwaka wa 2025. Mwese rero mbifurize kugira weekend nziza. Namakuru twinjiyemo muri aya makuru turaza kubabwira ko mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kumvikana amasasu menshi, ndetse ubu tuvugana abantu bagera kuri 12 bose barashwe. Turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye, turaza kurebera hamwe abarashwa baribo, turaza no kurebera hamwe kandi ababarashe abari. Muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira muri teritwari ya Warikare. Turababwira yuko n'ubundi hongeye kuzinduka imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kumvikana amasasu hafi ya Nyiragongo. Na masasu ubwoko ki? Biravugwa yuko ngo ari FDLR zari zigarutse i Goma. Ibi turaza kubirambura muri aya makuru. Turaza kandi kunyarukira amakuru ajyanye na politike na diplomasi. Turababwira yuko inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho komisiyo yo kwiga ku kibazo cy'umudepite witwa Nicolas Kazadi. Iyo rero akaba asabirwa kwamburwa budahangarwa, gakurikiranwa biragana hehe, arakurikiranwa ku bihe byaha. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turababwira yuko AFC 23 yamaze gushyiraho urukiko rugomba gusuzuma imanza zitarangiye aha muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice. Turaza kurebera hamwe by'uru rukiko. Generali Major Somo yerekeje Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitunguranye. Uyu mugabo yajyanwe n'amahoro. Uruzinduko rwe rubumbatiye iki? Turaza kubyinjiramo nabyo. Hanyuma turaza kandi kubabwira yuko hari umudepite witwa Mbosa. Uyu akaba arimo gusaba yuko kugira ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigire amahoro n'umutekano hakwiriye kubaho ibiganiro. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Hanyuma rero mwese aho muherereye mbahaye ikaze. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko n'ubundi niba bamaze kugera hano tayari terekaho like yawe mpite mbibona ko wamaze kuhagera. Niba kandi utari wakora subscribe ndagira ngo nabyo ubikore. Abantu badukurikira barenga 65% n'abantu batari baterekaho subscribe zabo. Turagusaba rero ngo nawe ukore subscribe. Niba warabyibagiwe turakwibukije. Mu gihe kandi ukora subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, akazajya kagufasha kugira ngo niduterekaho amakuru ujye uyabona utiriwe ujya gushakisha, kubera yuko ibyo gushakisha byagutwara umwanya munini kandi umwanya n'amafaranga. Hanyuma rero ubwo niko duhaye ikaze abantu mwese mudukurikira, abari mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uganda, abari muri Afrika y'Epfo, muri Cameroon, muri Mozambique, mu Burundi. Mu Burundi hari abantu benshi badukurikira rwose. Mu kanya nahoze nterera kajisho kubijyanye n'abadukurikira, namaze kubona yuko abantu muri Repubulika mu gihugu cy'u Burundi baradukurikira ari benshi. Abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muradukurikira muri benshi, n'abantu bo mu Rwanda muradukurikira muri benshi. Mwese rero turabashimira cyane. Abantu turi kumwe muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV namwe mbahaye ikaze
muri aya makuru tugiye kwinjiramo mu kanya ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze rero ku buryo burambuye muri aya makuru n'amakuru yo kwibendera TV. Reka tudatinze rero n'ubundi aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana ni mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byakomeye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Hongeye kumvikana amasasu menshi. N'amasasu yatewe n'iki? N'amasasu yaturutse kuki? Ibi nibyo numva nifuza ko twakwinjiranamo. Uti rero byagenze gute? Mu ijoro ryakeye abarwanyi ba Wazalendo bari hano muri uyu mujyi wa Uvira indani. Bamanutse gatoya ahantu bita kuri route nationale nimero 5, batambikira ahantu hitwa restaurant Tindano, barakomeza baratambika ahantu hitwa kuri Eglise Neo Apostolique, batambika muri uyu muhanda bagana mu bice bya Eglise witiye Musipake Garaya. Neza bamaze kugera ahangaha muri uyu muhanda umanuka, n'umuhanda ubona ko ujya kumera nka kaburimbo, ariko hafi ahangaha hari akantu k'agashyamba. Niho rero bageze bagira gute? Barasa abantu bagera kuri 12 bose. Aba bantu bari baturutse muri ibi bice bitandukanye izi Wazalendo zagiye zinyuramo. Hari abo bavanye ahitwa La Palma, hari abo bavanye kuri installation Ovregiseso hafi neza ya lavage de véhicule, ni ukuvuga iki kinamba kiri ahangaha. Aho hose rero ngo bagiye bahatoragura abantu b'abaturage b'abasivile. Abangaba rero ngo bakabakusanyiriza hamwe, ariko kandi ngo binjiraga mu rugo n'ubundi bisa naho hari urugo n'ubundi ngo bari basanzwe bazi. Hanyuma rero ngo bagatwara abagabo gusa n'abasore gusa, ngo bakababwira yuko ngo babajyanye kurwanirira igihugu cyabo. Muri abangaba rero abakomeje kugenda bavuga batari ko ibintu mutujyanyemo ko tutabyizeye, ese ni mudusobanurire bimeze gute? Aba rero ngo baje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko n'ubundi ngo bagendaga babahinda, bagenda babakubitagura, abandi bagenda babasunika babahutaza. Hanyuma rero bageze neza abantu muhaze, witegeye uru rusengero rwa Eglise witiye Musipake Galereya, neza haruguru yaho gatoya hari umuhanda ukomeza, ariko kandi hakaba n'amashyamba n'utuntu tw'udushyamba ndetse n'imikoki myinshi cyane. Ahangaha rero ngo niho babagejeje, abantu babarasa ku bwinshi rwose, ngo babarashe batababariye, kandi ngo babarasaga bari ku murongo. Urumva bari babashoreye n'ubundi. Hanyuma rero ngo hari bamwe bagerageje kwiruka, dore ko n'ubundi aha ngo bari bashoreye abantu benshi, ariko ngo abagera kuri 12 bose tayari barasiwe ahangaha muri aka gashyamba, muri iyi mikoki. Ndetse magingo yatuvugana nuko ngo mu rukerera rwo kuri uyu munsi n'ubundi abaturage ngo bagiye batambuka hafi ahangaha, bagiye basanga imirambo n'ubundi iri muri aya mashyamba. Iki rero akaba ari igikorwa kibabaje kandi cyakomeje kwamaganwa n'abantu batari bakeya, nyuma y'uko ibikorwa by'urugomo bikomeje kwibasira abaturage ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Nyuma y'uko rero iki gikorwa kibaye, abaturage aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ngo bahiye ubwoba, ndetse magingo yatuvugana bakaba ngo bakomeje guhunga, dore yuko ngo n'abari batangiye kugira icyizere cyo kuvuga bati muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bishobora kugenda neza.
ndagira ngo nkubwire yuko intege zamaze gucika rwose, ubwoba ni bwose. ngira ngo abadukurikiye hano ku Ibendera TV murabona aka kantu kameze nk'agahanda kagenda kakinjira neza neza mu ishyamba. ahangaha ngo niho babarasiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bose abagera kuri 12 rero birangira abaguye ahangaha. ngibyo rero ibirimo kuvugwa n'ubundi muri iyi mirwano, gusa abatari bakeya bakaba bakomeje kwamagana ubu bwicanyi. ikindi kandi twababwira nuko ibi byatumye n'ubundi abaturage bongera guhungabana, ndetse ngo bikaba byatumye rero bamwe mu baturage n'ubundi abongera guhunga. dore ko biri kuvuga yuko ngo bamwe barimo guhungira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagahungira mu bindi bice. ariko ndagira ngo nkubwire ko rwose ibi bibabaje kandi ibiteye agahinda. uribaza ngo ese ibi bintu by'ubugizi bwa nabi hano biracuriki mw'abantu mwe? ngibyo rero ibikomeje kuvugwa ahangaha. reka twerekeze noneho muri Warikare. muri Warikare ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi hongeye kubyuka imirwano ikomeye cyane. ni imirwano ibaye nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ku munsi w'ejo bigaruriye ibice bitandukanye, ibice 6 byose. ni ukuvuga ibice n'ubundi hari habereyemo imirwano. hanyuma rero abarwanya ba AFC M23 nyuma yo kwigarurira ibice 6 biherereye muri groupement ya Ikobo, imirwano n'ubundi kuri uyu munsi ikaba yongeye kongera kubura, kandi kubura ari myinshi cyane. Yes, imbere yo kurebera hamwe rero aho imirwano uyu munsi yabereye, reka n'ubundi nongere mbibutse bimwe mu bice n'ubundi intare za Sarambwe zari izigaruriye. hanyuma rero ibi mirwano n'ubundi ikaba imaze iminsi ibera muri groupement ya Ikobo, akaba ari muri localité zitandukanye zo muri groupement. izi lokalite rero cyangwa se ibi bice abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye n'ahitwa Iremya, Mirungi, Kone cyangwa se Kawune, Abanamuronga, Karehe ndetse na Kitanda. kuri uyu munsi rero ahitwa Abanamuronga niho hongeye kubyuka imirwano ikomeye cyane. kanya ndaje turebere hamwe iyi imirwano ibyayo, ariko nahitwa Abanamuronge cyangwa se Banamuronga. nyuma y'uko rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe ibi bice n'ubundi babyambuye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni ukuvuga FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'abarundi na FDLR, bagiye ariko bakubita agatoki ku kandi bavuga bati tuzagaruka. bakubita agatoki ku kandi rwose bavuga bati tuzagaruka. aba barwanyi rero bari bagabye ibi bitero cyangwa se abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ngo abagabaga ibi bitero muri ibi bice baturutse ahitwa Irimba n'ahandi muri ibi bice. imirwano yaramutse kuri uyu munsi rero ni imirwano yatangiye hagana isaa 11 zishyira isaa 10, hagati y'isaa 10 n'isaa 11 za mu gitondo zo kuri uyu munsi. iyi mirwano rero ikaba yabereye muri tumwe mu duce nk'ahitwa Mukohwa ndetse n'ahangaha hitwa Abanamuronga. Wazalendo ngo zagabye ibitero n'ubundi zishaka kongera kwigarurira utu duce n'ubundi twafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe.
hanyuma rero ngo muri ibi bitero bagabye ahangaha n'ubundi bakaba babigabye ariko bagasanga abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bari tayari. Bamaze kuba tayari rero abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bahise babakirizaho imiriro hakoreshejwe amabombe aremereye ndetse n'izindi mbunda zoroheje ariko ngo niziremereye. Ahangaha rero bikaba bivugwa yuko ngo izi Wazalendo n'ubundi zagabye ibi bitero ziri kumwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko ngo bigaragara ko izi Wazalendo ngo arizo zari nyinshi. Ikindi kandi ngo izi Wazalendo nizo zari ziri inyuma, hanyuma rero noneho abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bakaza inyuma. Ikindi rero kivugwa ahangaha muri iyi mirwano yabereye ahangaha nuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa imodoka y'ituteri yari itwaye cyangwa se yari ipakiye abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo, ubwo ngo bari begereye muri ibi bice n'ubundi baje kugaba ibitero. Bakaba rero ngo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise babakurura muri jimeri barababona, birangira rero ngo imwe mu modoka zari zibatwaye bayirashe irashya irakongoka. Amakuru aturuka ahangaha rero akaba avuga yuko n'ubundi ngo hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, akaba ari imirwano n'ubundi ariko ngo bigaragara yuko ngo izi Wazalendo n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC n'ubundi barimo gusubira inyuma bagenda barwana abohereza sharing z'amasasu ariko ngo basubira inyuma. Ibintu bigaragaza rero ko niba barimo gusubira inyuma n'ubundi imbaraga zabo zatangiye kuba nkeya, byumvikana ko n'ubundi barimo kugenda abarasa abagerageza guhunga. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Goma, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Ahangaha rero hongeye kumvikana amasasu mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Uribaza ngo ni amasasu ubwoko ki? Biravugwa yuko ngo ari FDLR zari zigarutse mu mujyi wa Goma, zikaba ngo zagaragaye hafi neza ya Nyiragongo. Ubwo rero ngo bamanukaga, dore ko ngo bari bafite n'intwaro ngo baje kwitura muri yambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero ngo barabarasa, birangira n'ubundi ngo izi FDLR zitakarije ubuzima muri ibi bice. Hari abantu bakomeje kutubwira bati hari amasasu twumvishe mu rukerera mu bice byegera Nyiragongo, batubaza batese ni kubera iki, byagenze gute? Nizi rero FDLR ngo zari zigabye ahangaha muri izi nzira zirimo kwerekeza mu mujyi wa Goma, ariko bikavuga yuko ngo izi FDLR nubwo bivuga ko ngo zari zigarutse i Goma, ariko ngo bashobora kuba ngo bari bafite target y'abantu baje kwica cyangwa se baje kurasa, nubwo hari n'abavuga yuko ngo bishoboka yuko bari bafite umugambi wo kuza gusahura. Bakaba rero baguye muri ambushi y'intare za Sarambwe, bikarangira n'ubundi nabo tayari basezeye ku buzima gutyo. Nubwo imibare itigeze igaragara ngo hamenyekane ngo ese abagabye ibi bitero cyangwa se barashwe ari bangahe, ntabwo imibare ntabwo yigeze ishyirwa ahagaragara, ariko icyagaragaye nuko undi bamaze kuraswa n'ubundi bikarangira ibyabo bitabaye byiza. Ngayo nguko byifashe. Hanyuma twihuse rero makuru ajyanye na politike na diplomasi, ubwo niho twinjiye. Turababwira rero ko inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho komisiyo yo kumva ibijyanye no kwamburwa ubudahangarwa kwa Depite Nicolas Kazadi. Depite Nicolas Kazadi arasabirwa kwamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Professor Vital Kamerhe yatangaje mu nama rusange ko umushinjacyaha mukuru w'urukiko rukuru
rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyikirije inteko ishinga amategeko ubusabe bw'uko bakwambura ubudahangarwa umudepite witwa Nicolas Kazadi kugira ngo akorweho iperereza ku byaha ngo akurikiranweho. Iryo perereza ngo ryasabwe n'umunyamabanga. Ibi rero bijyanye n'iri perereza ngo ryasomwe n'umunyamabanga witwa Jacques Joly. Akaba rero uyu mudepite witwa Nicolas Kazadi ngo ashinjwa ngo arashinjwa icyaha cyo gutangaza amabanga y'igihugu no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma arebana n'inyerezwa ry'umutungo wa leta. Kugira ngo rero ngo iyo dosiye isuzumwe neza ngo birasaba yuko uyu mudepite yamburwa ubudahangarwa. Akaba rero ariyo mpamvu ngo perezida w'inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo idasanzwe igomba kwiga iby'iri iyamburwa ry'ubudahangarwa mu gihe gitoya. Iyi komisiyo ngo izaba ifite inshingano zo kumva umushinjacyaha ariwe witwa Firmin Imvonde hamwe ngo n'uyu mudepite Nicolas Kazadi kugira ngo basobanurirwe neza ibijyanye n'ibi birego uyu mudepite ashinjwa. Ikindi kandi uyu mudepite nawe ngo ahabwa umwanya kugira ngo yisobanure kuri ibi ibyaha akurikiranweho. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru batandukanye Paulette Kamuntu kuri uyu wa 4 Gicurasi, Nicolas Kazadi yamaganye uburyo leta irimo kugenda igaragaza kwitwara nabi. Akaba rero ngo uyu mugabo avuga ati dukunze cyane kwinezeza dutangira nyamara ariko bikaza kurangira rimwe na rimwe leta igiye itugerekaho ibyaha. Ibi rero ni imiyoborere mibi. Agira ati ibi ngibi rwose na karengane kandi aba bayobozi barimo kugenda bakora ibi ngibi ahubwo bo ni imiyoborere mibi ndetse kandi bakwiriye gukurikiranwaho ruswa kubera ko ibi ngibi barimo kubikora ku nyungu zabo bwite. Agira ati turi mu gihugu gifite leta iyobowe nabi cyangwa se iyobora nabi. Agamba akomeye cyane rero uyu mudepite nyuma y'uko ngo hashyizweho komisiyo ijyanye no gukurikirana ibirebana n'ibi ibyaha uyu mugabo akurikiranweho. Hanyuma rero reka tugaruke n'ubundi mujyi wa Goma muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yitwa Katembo Ndarienne Julien ahagarariye AFC 23 yamaze gushyiraho urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma imanza zitarangiye muri uyu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi rero akaba yasabye abaturage bose bo muri Goma kugeza imanza zabo zitarangiye mu rukiko rushya rw'ubujurire nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri wa 29 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025. Iyi ngamba isubukuwe cyangwa se isimbuye itegeko ryari ryatanzwe ku itariki 10 Werurwe muri uyu mwaka ryari ryahagaritse zimwe mu manza mu gihe hagitegerejwe gushyirwaho inzego z'ubutabera zizewe. Umuyobozi wa Goma akaba yagize ati ugereranije ni itangazo ryemewe nimero 3072 karongo kaberamye 009 karongo kaberamye ja 038 karongo kaberamye MJ karongo kaberamye 2025 yo kuwa 10 Werurwe
muri uyu mwaka izo manza zari zagombaga kuguma mu buryo bw'agateganyo nk'uko byasobanuwe n'umuyobozi w'umujyi. Iyo mpinduka rero yagaragaye igamije gukuraho urujijo rwayoboraga isuzuma ry'imanza zimwe na zimwe, cyane cyane izirebana n'abasirikare cyangwa abanyamuryango ba AFC M23 mu gihe igihugu kikigaragaza ibikomere by'intambara ziheruka. Kubera izo mpamvu rero dushyizeho urukiko rushya rw'ubujurire, rukaba ari urukiko rushyizweho kugira ngo rukemure zimwe muri izi imanza zitarangiye. Uru rukiko rero ngo rukaba ruri gukorera hafi y'ahazwi nka Centre d'accueil Bakanja, rwabaherereye mu mujyi wa Goma murahazi. Uru rukiko rero ngo rwashyizweho mu buryo bugamije kwegereza abaturage ubutabera no koroshya uburyo bajya bagana ubu butabera. Nk'uko Katembo abitangaza agira ati izi manza zose zigomba kuyoborwa muri uru rukiko guhera uyu munsi. Bikaba ari ubutumwa bugaragara bugenewe abaturage ndetse n'abahoze bayobora inzego z'ubutabera zidasanzwe zari zarashyizweho aha muri ibi bice. Uru rukiko rw'ubujurire rero rukaba rwatangijwe cyangwa se rwatangiye gukora guhera kuri uyu wa 29 Gicurasi muri uyu mwaka. Abacamanza bashya bakaba bamaze kugenwa ngo batangire guca izi manza. Abaturage rero basanzwe bakaba basabwe gutanga imanza zabo zose zitarangiye muri uru rukiko kugira ngo n'ubundi ruziburanishe, hanyuma ubutabera bukomeze kugenda neza muri uyu mujyi wa Goma. Twihuse rero ngira ngo mwayibonye twamaze kwerekeza mu yindi nkuru yitwa General Major Sano Kakure Evariste. Uyu rero ngo ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uhagarariye leta ya Kinshasa. Uyu rero akaba yamaze kugira uruzinduko rwihutirwa kandi rw'igitaraganya, akaba yamaze kwerekeza Kinshasa. Ese haracura iki? No kubera iki? Ibi nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Guverineri w'igisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa General Major Somo Kakure Evariste yamaze kugira uruzinduko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rukaba ngo ari uruzinduko rw'akazi rutunguranye. Uyu mugabo bikaba bivugwa yuko uru ruzinduko rwe yarutangiye kuri uyu wa 28 Gicurasi muri uyu mwaka. Akaba rero ngo ari uruzinduko yagiriye aha Kinshasa. Muri uru ruzinduko ngo yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'ibikorwa remezo n'imirimo rusange yitwa Alexis Gisaro Muvunyi, nk'uko byatangajwe n'ishami ry'itumanaho rya Minisiteri. Uyu Minisitiri Gisaro ngo yijeje Guverineri Somo ubufatanye n'inkunga ikomeye mu bibazo bikomeye cyane arimo kugenda ahura nabyo. Hanyuma kandi ngo ibi biganiro byanitabiriwe na Depite Patrick Munyomo. Ibiganiro bya bombi kandi ngo byibanze ku bibazo bikomeye by'ibikorwa remezo biri muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo imihanda yangiritse, ibiraro byasenyutse ndetse ngo n'imishinga itararangiye cyangwa se itarashyirwa mu bikorwa. Nyuma y'iyi nama rero ngo uyu umuyobozi ngo byari byitezwe yuko agomba kuba yahura na Kisekedi, ariko magingo aya ngaya ntago biratangazwa niba barahuye cyangwa se niba agitegereje. Gusa ngo bimwe mu bintu byatumye uyu mugabo agirira uruzinduko rw'igitaraganya ahangaha ngo harimo n'ibibazo bijyanye n'umutekano mukeya muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi ngo hari n'ibyo agomba kubazwa.
ntago biramenyekana niba ibingi bagomba kubibazwa muri eta majoro y'iki gihugu cyangwa niba ari muri presidence bagomba kubimubaza, ariko biravugwa yuko ngo yahamagajwe kugira ngo agire bimwe mu byo abazwa bijyanye no kuba n'ubundi urugamba abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gukubitwa inshuro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Warikare bakomeje gukubitwa, za Rucuru bakomeje gukubitwa, ahantu hatandukanye bakomeje gukubitwa inshuro. Ibi rero ngo bikaba ari bimwe mu byatumye uyu mugabo n'ubundi ahamagazwa kugira ngo agire ibisobanuro atanga kuko n'ubundi bakomeje gukubitwa inshuro. Ngo rero General Somo Kinshasa bikaba bivuga yuko ngo n'ubu akiri Kinshasa n'ubundi kuri gahunda zijyanye n'ibingibi agomba kubazwa aha i Kinshasa. Twihuse rero duhite twimukira mu yindi nkuru. Uyu mudepite yitwa Mbusa Nyamwisi arasaba ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo iki gihugu cyongere kugira umutekano. Uyu mudepite yitwa Antipasi Mbusa Nyamwisi akaba ari umuyobozi ukomeye wo muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba na perezida w'ishyaka RDC KMR. Akaba rero yahamagaje inama idasanzwe, akaba ari inama nkuru y'ishyaka rye Kinshasa kuri uyu wa 28 Gicurasi muri uyu mwaka. Bimwe mu byigiwemo muri iyi nama idasanzwe nuko yasabye ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirana ibiganiro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi bije kubera yihe mpamvu? Ibi bije nyuma yaho umugabo witwa Joseph Kabila n'ubundi yinjiye muri iki gihugu akaba ari i Goma. Aba rero bakaba batangiye kugenda n'ubundi basaba leta y'iki gihugu kugirana ibiganiro na AFC M23 mu gihe babona yuko ngo mu gihe Joseph Kabila yaba yiyunze kuri aba barwanyi n'ubundi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyose cyaba kiri mu ntambara. Uyu mugabo rero akaba muri iyi nama yahamagaje higiwemo ibintu bitandukanye, bakaba basuzumye uko igihugu gihagaze mu bya politike no mu by'umutekano, ndetse kandi bakaba bagarutse ku bimenyetso byagaragaje ko magingo ya imibereho y'abaturage ikomeje kuzamba kubera intambara, ndetse kandi mu byo bagarutse hakaba harimo kuba ngo basabye ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirana ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kugira ngo haboneke inyungu z'umutekano rusange ku baturage. Ibi biganiro rero uyu mudepite asaba ngo bigomba kwibanda ku ngingo zikurikira: gusubiza igihugu ubusugire bwacyo, no kuvuga ku mipaka itandukanye iki gihugu gihuriraho n'ibindi bihugu. Ikindi ngo ni ugushyiraho ubumwe n'ubwiyunge mu baturage bose bagize iki gihugu. Ibiganiro kandi ngo byaba bigamije gukemura ibibazo by'ubutabazi n'ibibazo byihutirwa by'abantu, n'ibibazo n'ubundi bitandukanye bituma abaturage bamwe bakomeje kugenda bahunga abandi bakicwa bya hato na hato. Ikindi kandi ngo habaho kunoza imiyoborere ishingiye ku butumwa no ku nshingano hagamijwe amatora yizewe kandi azira uburiganya. Umudepite rero akavuga ati hakwiriye kubaho ibiganiro kandi ibiganiro bigasuzuma izi ngingo n'ingingo zigera kuri enye zose. Ntago byoroshye habe n'akana gatoya. Ibi rero bikaba bije nyuma y'uko n'ubundi uyu mudepite ngo akomeje kubona ko ubuyobozi bw'Kinshasa bukomeje kugenda butakaza imbaraga zikomeye
nyuma y'uko AFC M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi by'uburasirazuba bw'iki gihugu. Ikindi kandi ngo akaba abona yuko ngo AFC M23 ikomeje kugenda igira imbaraga nyuma y'uko wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange ari Goma ori mu burasirazuba bw'iki gihugu. Akaba rero ariho ahera asaba yuko iki gihugu gikwiriye gushyira agapira hasi bakagirana ibiganiro n'abatavuga ari umwe ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu rero mwari kumwe natwe muri izi updates z'amakuru yaragezweho kuri aya masaha. Munyemerere mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira amahoro n'amahirwe. Tuganye ku musozo mbizeza ko ubwo turaza gusubira kubera ko gahunda za Ibendera TV Zone ubundi zirakomeza. Mwebwe mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugira weekend nziza.